Bog, Pokojo! Bog! Što ćemo se danas igrati, Pokojo? Da, vidim, Pokojo. Nešto se sjaji. Nisam siguran da Pokojo zna što je to. Može li netko od vas reći Pokoju što je to? To je ključ! To je ključ! Točno, ključ. I tko zna kakva iznenađenja može otključati? Baš uzbudljivo. Da. I znaš što? Čini mi se da bi to mogao biti ključ kakav su nekoć koristili za otvaranje starih gusarskih škrinja s blagom. Blago? Blago? Blago, 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 blago! Blago, blago, blago! Blago, blago, blago! Nevjerojatno! Izgleda kao... Pa to je ključanica, Pokojo. Blago? Pokušaj. Pa blago sigurno nije, ali nisam nikada do sada vidio nešto ovakvo. Bog! Bog! Blago! Blago? Tu nema blaga. Oprosti što smo te probudili, ptico spavalico. Ključ! Blago! Blago! Ključ! Blago! 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 Hej, još jedna ključanica. Nisam znao da imamo podrum. Blago! Blago! Blago, 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 blago! Blago, blago, blago! Blago, blago, blago! 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 Blago? Blago! Pato! Nisi nam se nadao, Pato? Pato, blago! Blago, blago! Je! O, dizalo! Baš uzbudljivo. Hajde, pokušaj. Je! Sada smo na dnu mora. Blago? Izgleda da ste stigli do kraja, zar ne? Ne mogu vjerovati. Ma gle! Blago! Blago! Znaš, moglo bi biti... Ništa me ne može više iznenaditi nakon svega što sam danas vidio.
Pitam se što je unutra. Slatkiši? Igračke? Kakvo bi to blago moglo biti? Što je? Što je unutra? Hoćete li i vi pogledati i reći mi što je u škrinji s blagom? Puno ključeva! Puno ključeva! Odlična zabava, to je najbolje blago, zar ne? Otvaranje vrata, postavljanje pitanja i istraživanje svijeta. To je ključ svega. Hurra za pokoja! Bog, vidimo se uskoro!